I evo ga, ovdje imam Scirocco, ko DeLorean u štaglju. Evo, prva stvar koju bi napravio, ogolio bi cijeli interijer. Da vidim je se ovaj sic preklapa. Ovaj čak i da, ali vozačev ne. Provjerio sam, ništa nije u šlusu od instalacije. Budem probao akumulator staviti da vidim šta od elektrike radi. Ovo ne izgleda sigurno. Neću imat bljeskalicu tako da se sve vidi. Ali ovdje svijetli. Sva 4 ajmo vidjeti. Idem probat dat kontakt. Ništa. A čuje se relej neki škljoc. A svjetla? Ništa. Haha, prvo svjetlo. Barem nešto od instalacije radi. Nemam blage veze kako se sicevi vade, ali tu imaju ove ručkice. Aha. Evo. Aha, samo na ovoj strani. Na ovoj se izvuče, a na ovoj se podigne. Odvratno. Ostalo je počupat stražni dio. Scirocco na sebi isto ima nekakav body kit kojeg ću ja sad skinut da vidim kakvi su pragovi. Pa ono, moglo je i bolje. Mulde, koliko vidim, su zdrave. S ove strane barem. Znači nije ni čudo da ništa ne radi kad ništa nije spojeno. Ovo tu su svjetla. Svjetla se skidaju tu sa ovim šarafima. To su osmice. Treba skinuti ove matice. Tamo još ima i onda se svjetlo počupa van. Fun fact. Scirocco iza ima još jedan spremnik tekućine za pranje šajbe. Za stražnju šajbu. Tu u gepeku. E da, ako se sjećate, dok sam slagao Peugeota, falilo mi je crijevo iza za stražnju šajbu, jer je ono bilo puknuto. I maznuo sam to s drugog auta, ali nisam rekao s kojeg auta, a maznuo sam sa Scirocca. Skužio sam da branik drže ovi šarafi. To je 19-ica. Nice. Krenuo sam vaditi centralnu konzolu, tu nisam morao ništa rašrafiti jer je već bilo rašrafljeno, ali da bi ju počupao van moram ručno maknuti. Tako da ću sad otpustiti sajle ručne kočnice.
Ovdje tu je kaos, nered. Ja ne znam kako ću to posložiti sve. Tu je pod propo. Ovdje tu ispod vozačevog sica. Isto pod propo. Ovo začevo svjetlo je razbijeno, nažalost. I žmigavac je isto razbijen. Ali ova maglenka je ok. Koja trulina. Ali čini mi se da su krakovi šasije ok. Bože. Bam. Skinuo sam blatobran, ali ne do kraja. Nije mi bilo jasno šta se događa. A sad sam skužio, znači kak je tu sve bilo trulo, tak je neko izrezao blatobran i samo navario novi komad lima. I sad se to u biti sve drži zajedno. Tako da to moram odrezati. Eto ga, to je to za danas, a možda i za ovaj video. Još trebam skinuti stražnja vrata, trebam skinuti vozačeva vrata, počupati sve van, svu instalaciju i sve, znači golu šasiju skroz. Uglavnom, stay tuned.